Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin نوعة التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita pada kitab Amsilah Tasrifiyah karangan Al-Imam Qiyai Ma'sum rahimahullahu ta'ala. Pada perbahasan yang seterusnya iaitu Mazidus Sulasi biharfaini. Kita dah selesai dah pada majlis sebelum ni perbahasan Mazidus Sulasi biharfin wahid. Dan sebelum tu kita cerita dah jenis-jenis ziyadah, peseng-peseng ataupun kita kata keadaan-keadaan ziyadah di dalam huruf bahasa Arab. Maka daripada apa yang telah kita takrirkan sebelum ni tu, kita masuk kepada perbincangan ini iaitu perbincangan Mazidus Sulasi biharfaini. Mazidus Sulasi biharfaini ada dua bahagi. Ada yang bermula dengan ta'ul mutawa'ah, ada yang bermula dengan hamzatul wasli. Ta'ul mutawa'ah bermula dengan ta' dan bermula dengan hamzatul wasli. Yang bermula dengan ta' ada dua sahaja, wazan tafa'ala dan juga wazan tafa'ala. Dua ba' sahaja. Adapun wazan yang bermula dengan hamzatul wasli, bukan hamzatul qata', hamzatul wasli, maka hanya ada tiga sahaja. Hanya ada tiga sahaja. Apa tiga tu? Pertama, ifta'ala. Yang kedua, imfa'ala. Yang ketiga, if'alla. Tiga. Ifta'ala, imfa'ala dengan if'alla. Tiga bab. Jadi tiga bab ini kalau kita campur dengan dua tadi maka jadilah 5 bab. 5 bab muazan kepada mazid sulasi. Musannif rahimahullah terus masuk kepada perbahasan makna. Kata musannif yunqalu as-thulathiyul mujarradu ila wazni tafa'ala. Bi ziyadati at-ta'i fi awwalihi wa tad'ifil 'aini li mutawa'atin. Tafa'ala. Yunqalu ath-thulathiyul mujarradu ila wazni tafa'ala. Bi ziyadati at-ta'i fi awwalihi wal alif ba'da al-fa' lil musyarakah ila akhirih. Masuk kepada makna selalu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في دارنا آمين. ينقل الثلاثي المجرد إلى وزن تفاعل بزيادة التاء في أول الفاء. Ta yang ditambah pada awal dia tu dinamakan dengan ta'ul mutawa'ah. Tab'an dinamakan dengan ta'ul mutawa'ah kerana antara makna yang ditunjukkan oleh tafa'ala adalah makna mutawa'ah seperti mana kita akan tengok nanti. Antaranya adalah makna mutawa'ah. Tapi kita akan iskal pada ketika makna tafa'ala tu bukan makna mutawa'ah. Contohnya makna musyarakah. Lagi pula, makna yang paling banyak ditunjukkan oleh tafa'ala bukannya mutawa'ah, tapi musyarakah. Jadi apa kita nak kata pada menamakan tak dengan mutawa'ah? Maka ulama di sana ada dua pendapat. Pertama, dipanggilkan juga walaupun menunjuk kepada makna selain dengan makna mutawa'ah, dipanggilkan juga dengan nama mutawa'ah kerana melihat makna mutawa'ah itu penting. Dan tafa'ala menunjuk ke salah satunya kepada makna yang dia tunjuk adalah makna mutawa'ah. Yang kedua, pendapat kedua adalah tidak menamakan tak tersebut dengan ta'ul mutawa'ah aslan. Seperti mana musannif, dia tidak zahirkan nama ni nama ta'ul mutawa'ah. Al-Imam Az-Zanjani rahimahullah ta'ala dalam matan Izzi menamakan dengan ta'ul mutawa'ah. Jelas jadi tidak apa tidak. Kalau kita tengok keseluruhan pendapat ulama terhadap ta ini, mereka tidak ittifaq pada menamakan ta tu ta'ul mutawa'ah. Cuma mereka ittifaq ta tu ta'un mazidah. Ta tu ta'un mazidatun lil wazni, ditambah kerana wazan. Hadha awal. Wal alifu ba'dal fa, dan alif setelah daripada fa. Alif tambah juga setelah daripada fa. Boleh? Dan ini kita kena ingat sama-sama, alif dia tak akan berada pada qabla al-fa. Abadan dia tak akan ada qabla al-fa. Maudhi' alif dan alif ni sama-sama akan jadi zaidah. Alif tidak jadi huruf asal. Pertama, alif dia akan sentiasa mazidah, sentiasa pada maqam ziyadah, sentiasa ditambah dia. Bila dia ditambah, kebarangkalian tambah ni ada fa. Sama ada sebelum fa, ataupun setelah fa, ataupun setelah ain, ataupun setelah lam. Jadi adakah alif masuk pada semua? Tak. Alif hanya masuk pada selain daripada qabla al-fa. Ataupun kita kata alif hanya masuk pada selain daripada awalil kalimah. Maksudnya alif tak boleh duduk pada awalil kalimah kerana la yasihul ibtida'u bisakin. Adapun surah tulisan huruf yang seperti alif, itu maknanya bukan alif kalau dia berada pada awalil kalimah, bahkan dia hamzatul wasli. Dan hamzatul wasli oleh kerana surahnya sama, yakni ar-rasmu dia tu sama dengan alif pada apa? Sama dengan alif pada rasam, maka dia dipanggil juga dengan alif. Hamzatul wasli tu dipanggil juga dengan alif. Hamzatul wasli pula dia tidak akan masuk melainkan pada awalil kalimah. Yani hamzatul wasli dia tak ada ba'dal fa, ba'dal ain dengan ba'dal lam, dia tak ada. Itu kena ingat. Okey. Fadal. Al-awwal
للمشاركة بين اثنين فأكثر. Dia kata lil musyarakati, itu takluk pada yunqalu. Kenapa kita pindah sulasi mujarrad kepada makna musyarakah? Kenapa silap? Kenapa pindah sulasi mujarrad kepada wazan tafa'ala? Jawab dia pertama, kerana kita nak makna musyarakah. Sekira-kira kalau kita tak tukar apa? Sulasi mujarrad kepada tafa'ala, maka tidak terhasil makna musyarakah. Tu. Dalam ibarat matan izi, ada ta'arif kepada tasrif amali, dia katakan tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah lidalalati ala ma'anin maksudah. Inilah ma'anin maksudah ni, lil musyarakah. Ma'anin maksudah. Dan kemarin ada ajar cara apa? Cara yang sepatutnya kita penuntut ilmu tengok. Maksudnya kita tengok min haisul wazni, dan kita tengok juga min haisul ma'ani. Dan tak ada lagi orang wak. Min haisul wazni ada lah, semua kita ada. Min haisul ma'ani, tak ada orang wak. Boleh? Jadi kalau ada orang wak tu, saya kun ahsan jiddan. Okay? So dia kata lil musyarakati bainal ithnaini fa aktsara. Itu menunjuk kepada makna bersekali di antara dua pihak, dua individu, dua pihak. Fa aktsara ay fa dhahaba al adadu aktsara. Yani dua ke atas. Dua ke atas. Okey. Musyarakah kita ngaji dah kemarin pada wazan fa'ala makna musyarakah. Yakni ay yaf'ala ahaduhuma ma fa'ala al-akharu. Boleh? Bi an yakuna ahaduhuma fa'ilun wa ahaduhuma fa'ilun wa maf'ul. Fa'ilun wa maf'ul. Yalah. Itulah makna musyarakah. Ana dah sebut musyarakah dalam bab fa'ala dan musyarakah dalam bab tafa'ala maknanya sama. Makna dia sama. Yang beza adalah tatbiqul lafzi. Tatbiq lafaz dia. Kenapa kita kata gitu? Kerana dalam bab tafa'ala dia akas kepada tatbiqul lafzi dalam bab fa'ala. Yakni tatbiqul lafzi dalam bab fa'ala memandu seorang itu tadi menjadikan benda fi'il lazim jadi muta'addi, muta'addi satu maf'ul jadi dua, muta'addi dua jadi tiga. Persalahan dengan tafa'ala, dia memandu seorang itu tadi menjadikan tiga maf'ul jadi dua maf'ul, yang dua maf'ul jadi satu, yang satu jadilah lazim. Dia akas lagu tu. Tapi makna musyarakah sama. Ayyaf'ala ahaduhuma, kalau dua orang je lah. Kalau tiga orang, ahadu minas thalatha, ahadu thalatha, ma fa'ala apa? Ahadun akhar. Nahu tasalahal qawmu. Apa makna? Contoh kita ambil al-qawm tu ada dua orang lah. Boleh? Tasalaha ni makna dia apa? Berbaik, berdamai. Itu makna tasalaha. Tasalaha makna dia berdamai. Baik, kalau lagu tu apa makna berdamai kita nak bahas? Si A saja ke pergi bersalam dengan si B, ataupun si B bersalam dengan dia juga? Jawab dia, si B pun bersalam dengan dia juga seperti mana A. Sebab tasalaha dengan makna musya, yani an yaf'ala si A ma fa'ala si B, wa kadzalika al-aks. Yani an yaf'ala B ma yaf'ala A. Itu makna musyarakah. Senang ya musyarakah ni. Wa tadarabal Zaidun wa Amrun. Saling bermukul-mukul lah Zaidun dan Amrun. Bukan Zaidun saja yang pukul Amrun, Amrun pun pukul Zaidun juga.
Dan musannif mendatangkan dua misal nak beri beza contoh di antara ma zada 'ala al-itsnain dengan contoh al-itsnain. Al-qaumu ramai lah. Qaum Zaidun wa Amrun, dua orang. وَلِإِظْهَارِ مَا لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ. Dan untuk menzahirkan perkara yang tidak ada pada waqi'. Menzahirkan ma perkara yang tidak ada pada waqi'. Ma tu kena kepada aslul fi'li tu lah. Asal fi'il. Kita ambil asal fi'il tu, kita letak pada tempat ma tu. Jadi li izhari aslil fi'li yang tidak berlaku pada waqi'. Kalau kita kat panggil buat-buat lah, nak tunjuk makna buat-buat, tak ada pun boleh, tapi nak tunjuk makna buat-buat tu. Nak cerita dia pun sedih juga, nak cerita dia pun sakit juga. Tapi kita ni tak tamarada ni, dik pula serah. Bukan tamarada kita ni, mari mati ni. Ma laisa fil waqi', benda yang tidak ada pada waqi' lah, pada realiti, pada musyahadah. Nahu tamarada Zaidun. Tamarada Zaidun makna buat-buat sakitlah oleh Zaid. Ai azhara al-marada wa laysa fihi al-marad. Boleh? Dan kita ada satu sikap yang dituntut oleh agama kita bila kita belajar, iaitu at-tajahul. Apa makna at-tajahul? Izharul jahli wa apa? Wa ma'a dhalika al-jahlu laysa minhu. Tu dhabit apa kalau kita nak dapat ilmu lebih. Nak ilmu lebih, dia kena buat-buat jahil. Maksudnya depan orang tu kita tak tunjuk kita tak tahu, barulah kita akan dapat ilmu lebih tu. Gitu. Itu sifat yang sangat dituntut di dalam agama, sehingga setengah ulama menyebutkan at-tajahulu nisful ilmi. At-tajahulu nisful ilmi. Fadal. Walil-wuqu'i tadrijan. Nahwu tawarada al-qawm. Ay waradu duf'atan ba'da ukhra. Walil-wuqu'i, dan menunjuk kepada makna berlaku. Ay wuqu'i aslil fi'li. Wuqu'i ay wuqu'i aslil fi'li. Tadrijan ay syai'an fa syai'an. Atau kita panggil apa ni? Kita panggil litakalluf. Tu. Boleh. Ni orang panggil litakalluf ni. Fadal. Nahwu tawarada al-qawm. Tawarada mana mendatangilah oleh kaum itu. Apa? Daf'atan, satu puak, ba'da ukhra, selepas daripada satu puak. Maksudnya makna berterus, sentiasa. Boleh? Sikit-sikit. Gitu. Kalau kaum tu ada 100 orang, dia mari 10. Atau orang panggil tadaraja. Boleh? Fadal. Ay waradu duf'atan ba'da ukhra. Walita'diyati ma'na al-mujarradi. Walita'diyati ma'na al-mujarrad. Kita panggil lita'diyah lah. Kita panggil ni lita'diyah. Ta'diyah. Kita maklum lah. Walita'diyati ma'na al-mujarradi, dan menta'diyahkan makna mujarrad. Maksudnya kita boleh mulahazah satu sudutnya makna mujarrad.
Tapi nak menunjuk juga dia tu dengan makna ta'diyah. Maksudnya kita kena faham seperti mana ta'diyah sebelum ni lah. Dengan makna tasyir. Dengan makna mengubah. Dengan makna menjadikan. Contohnya fa'il ta'ala wa tasama. Boleh? Jadi ta'ala meninggikan. Seperti mana tasama makna dia meninggikan. Ay ala wa sama. Tamam? Fadal. Wali mutawa'ati. Dan menunjuk kepada makna mutawa'ah. Menunjuk kepada makna mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Kita maklum makna mutawa'ah adalah ta'allukul fi'lu bil maf'uli. Oh, tak ada ta'rif mutawa'ah tu belakang. Ada dah situ. Ambil ta'rif dia dulu, lepas tu kita syarah mauzun dia. Fadal. Wali mutawa'ati fa'ala. Wali mutawa'ati fa'ala nahwu Maksudnya di nak ayat fa'ala tu mutawa' dia. Di nak ayat fa'ala tu mutawa'. Nanti kita tegalah makna mutawa'. Fadal. Nahwu ba'attuhu fataba'ala. Wal mutawa'atu ya usulul athari inda ta'alluqil fi'lil muta'addi. Dia kata al-mutawa'ah ialah husulul athar. Mendapatnya suatu berlakunya suatu kesan. Yani suatu perbuatan lah. Husulul fi'li inda ta'alluqil fi'lil muta'addi ay bihi. Boleh? Ketika berkaitlah fi'il muta'addi dengannya. Takdirlah ay bihi itu anak takdir. Contohnya kita cari dulu fi'il muta'addi. Okey, kita kata fatahtul baba. Fatahtul baba. Aku membukakan pintu. Aku membukakan pintu. Dalam ayat tu ada 3 benda. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Gapa perbuatan dia? Buka. Gapa siapa pelaku dia? Aku. Siapa maf'ul dia? Pintu. Jelas. Baik. Jadi dalam bahasa Arab ni kita boleh ambil daripada fi'il muta'addi tu satu fi'il yang baru. Lagu mana cara dia? Kita ambil fi'il perbuatan tu, kita kaitkan terus kepada maf'ul dia. Baik. Kalau kita ambil perbuatan buka tadi dan kita kaitkan terus dengan maf'ul, apa yang berlaku pada pintu tadi? Terbuka. Kita kata pintu itu terbuka. Harap. Terbuka itulah orang panggil makna mutawa'ah. Orang panggil makna mutawa'ah, terbuka. Jadi kita tak bolehlah nak guna fatahah dah ketika tu. Sebab fa'il fatahah dia tak memberi kepada kita makna terbuka. Dia memberi kepada kita makna membuka. Lepas tu kita nak guna apa? Kita kena carilah apa yang warid pada fatahah makna apa? Makna mutawa'ah. Apakah fi'il yang menunjuk kepada makna mutawa'ah? Jadi fatahah tu mutawa' sebab kita ambil daripada dia. Kita ambil daripada dia, maka dia adalah dan kita kena ada satu fi'il lagi, mutawi'. Apa mutawi' dalam masalah fatahah? Infataha. Infatahal babu. Terbukalah pintu. Dalam masalah ni, mutawa' dia, musannif bagi contoh, ba'attuhu. Aku menjauhi diri dia. Aku menjauhikan dia. Aku menjauhkan diri daripadanya.
Aku jauhkan diri aku akannya. Baik, maka fi'il ini, fi'il ba'adtuhu ni, dia ada 3 perkara juga. Dia ada perbuatan, dia ada fa'il, dia ada maf'ul. Bila suatu fi'il tu muta'addi, kita boleh buat fi'il mutawa'ah lalu. Cuma kita kena tengok kalimah apa kalau mutawa'ah tu dia warid. Tu yang kita kena tengok. Semua fi'il muta'addi boleh buat mutawa'ah. Jadi kita boleh timbulkan kepada dia mutawi'. Jadi kalau kita ambil fi'il ke apa? Perbuatan menjauh dan perbuatan, dan kita ambil ke apa? Hu, seorang yang dijauhi tu. Okey, gapo perbuatan dia? Gapo ta'alluq perbuatan dengan maf'ul lalu tu? Kita panggil terjauh lah kalau zahirnya. Tapi kita panggil menjadi jauh lah dia. Jadi jauh. Jadi terjauh. Ada? Jadi kita nak ayat si apa? Amrun, masalah dia jadi jauh dengan Zaidun. Dengan sebab Zaidun menjauhi dia. Jadi menjadi jauh itulah. Okey, panggil mutawi'. Menjauhi itu nama dia mutawa'. Dalam bahasa Arab, ba'adtuhu adalah menjauhi, taba'ada menjadi jauh. Yalah. Okey. Jadi nyatalah kepada kita mutawa'ah dengan mutawi'. Mutawa' ni tak lazim fa'ala saja, dia boleh jadi fa'ala, boleh jadi fa'ala. Tengok situasi. Mutawa' ni macam-macam. Seperti mana mutawi' pun macam-macam juga. Fadal. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Sahihun. Taba'ada yataba'alu taba'ulan wa mutaba'alan fahuwa mutaba'ilun wa zaka mutaba'alun taba'at la tataba'at mutaba'alun mutaba'alun. Mudha'af. Tamassa yatamassu tamassan wa mutamassan fahuwa mutamassun wa zaka mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun. Tamassa makna bersentuh lah. Cuma bersentuh tu bersentuh dengan sentuh kulit. Tamassa massu syai'. Tamam? Misal wawi. Tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa zaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Tawa'ada maksudnya saling berjanji. Saling berjanji. Satu makna, itu makna ijabi dia. Satu lagi makna adalah makna salbi, iaitu saling mengancam. Berjanji ataupun mengancam. Betul? Misal ya ijun. Tayamana yatayamanu tayamunan wa mutayamanan fahuwa mutayaminun wa zaka mutayamanun tayaman la tatayaman mutayamanun mutayamanun. Ajwafun wawiyun. Tayamana maksudnya mengambil berkat. Tayamana maksudnya mengambil berkat. Ataupun ke arah, kita panggil menganan. Ke arah ngan ni, jadi ngan ni. Dia ni kalau ikut makna ni, tayamana ni apa? Menunjuk kepada makna ta'diyati makna al-mujarrad. Betul? Ajwafun wawiyun.
talawama yatalawamu talawuman wa mutalawaman fahuwa mutalawimun wa dhaka mutalawamun talawam la tatalawam mutalawamun mutalawamun. Maknanya saling mencela. Aziz. Tafadhal. Ajwafun ya'iyun tabayana yatabayanu tabayunan wa mutabayanan fahuwa mutabayinun wa dhaka mutabayanun tabayan la tatabayan mutabayanun mutabayanun. Tabayana maknanya jelas dan nyata. Naqisun wawiyun ta'ata yata'ata ta'atiyan wa muta'atan fahuwa muta'atin wa dhaka muta'atan ta'ata la tata'ata muta'atan muta'atan. Ta'ata maknanya saling memberi. Naqisun ya'iyun talaqa yatalaqa talaqiyan wa mutalaqan fahuwa mutalaqin wa dhaka mutalaqan talaqa la tatalaqa mutalaqan mutalaqan. Talaqa saling berjumpa. Macam laqa. Lafifun mafruqun tawara yatawara tawariyan wa mutawaran fahuwa mutawarin wa dhaka mutawaran tawara la tatawara mutawaran mutawaran. Tawara maksudnya sejajar. Kalau kita kata masalah sejajar straight lah kita panggil. Tawazat al-khutut maksudnya sebaris dah dia punya garisannya. Ada sejajar al-khutut, mana garisan-garisan tersebut. Itu. Sama. Tidak ada. Fadal. Lafifun makrunun tadawa yatadawa tadawiyan wa mutadawan fahuwa mutadawin wa dhaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan. Saling berubat. Mahmuzu fa'in ta'anafa yata'anafu ta'anufan wa muta'anafan fahuwa muta'anifun wa dhaka muta'anafun ta'anaf la tata'anaf muta'anafun muta'anafun. Ta'anaf maksudnya apa? Kita panggil saling mengatakan kotor dan jijik. Mengatakan kotor dan jijik. Ta'anafa. Jangan tengok dari lisan Arab. Sudah tu. Mahmuzu ainin tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa dhaka mutasa'alun tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun. Tasa'ala saling bertanya. Mahmuzu lamin tamala'a yatamala'u tamalu'an wa mutamala'an fahuwa mutamali'un wa dhaka mutamala'un tamala' la tatamala' mutamala'un mutamala'un. Tamala' mana saling memenuhi. Tamam? Tu untuk apa? Untuk wazan tafa'ala.
InsyaAllah kita nak masuk pula kepada wazan tafa'ala. Antara kita panggil ba yang mempunyai ta di hadapannya daripada sulasi mazid. Kata musannif rahimahullah, yunqalu ats-tsulatsiyul mujarradu ila wazni tafa'ala. Dipindahkan sulasi mujarrad kepada wazan tafa'ala bi ziyadati ta'i, dengan ditambahkan ta fi awwalihi, pada awal dia, pada awal fi'il. Pada awal fi'il tu ditambahkan ta, dan maksud awal fi'il ni qabla al-fa' lah, qabla al-fa'. Wa tad'ifil aini, dan mengulangkan huruf ain. Nah, ini termasuk dalam ulang huruf asal berserta ada ziyadah lain. Ni bahagian tu lah. Ulang huruf asal berserta ada bahagian lain. Bahagian tambah yang lain, yang bukan dengan cara huruf asal. Ulang huruf ain, lepas tu tambah ta pada awal dia. Baik. Itu adalah alamatul wazni. Apa makna dia? Fadhal. Limutawa'ati fa'ala. Limutawa'ati fa'ala. Ni yang paling banyak lah untuk tafa'ala. Ni paling banyak untuk tafa'ala. Lagu mana? Makna mutawa'ah sih? Contoh kan? Mutawa'ah. Kita mengkaitkan perbuatan tu, fa'il tersebut, dengan maf'ulun bihi. Terus. Kisah. Tak lagi ke hantar berita pasal mutawa'ah. Hak mana satu mutawa', hak mana satu mutawi', hak mana satu mutawa'ah. Cuba tak. Hak tadi tu betul dah. Perbuatan kita mengkaitkan fa'il tu dengan maf'ulun bih adalah mutawa'. Dan fa'il yang mana asal dia tu muta'addi dipanggil mutawa', dan dia menjadi lazim tu, fa'il yang lazim tu dipanggil mutawa'. Fa'il yang lazim tu dipanggil mutawa'. Memang fa'il mutawa' ni lazim sama-sama. Cuma tertera mana ke mana fa'il lazim tu menjadi mutawa'. Fa'il lazim tu jadi mutawa' kerana pada dia lah kita buat mutawa'ah tu. Pada dia lah berlakunya berkaitan fa'il dengan maf'ulun bih. Dan fa'il yang asal tu, yang dia tu muta'addi, dari situ kita ambil dia supaya berlaku mutawa'ah pada ni, bukan mutawa'ah. Betul. Cuma awalnya ibarat kita katakan fa'il mutawa' adalah lafaz ataupun kalimah yang menunjuk kepada makna husulil hadasi bi ta'alluqihi ma'al maf'ul. Gitu. Saya tersebut lafaz. Sebab dia lafaz mutawa' ni lafaz fa'il tu. Ke makna. Fa'il mutawa'. Fa'il tu lafaz. Faham tak? Fadhal. Limutawati fa'ala al-mudha'afil aini. Nahu kassartu zujaja fatakassara. Walitakallufi. Pertama, kassartu zujaja, tu fi'il mutawa' dia. Aku memecahkan kaca itu, fatakassara, maka menjadi pecahlah ia. Menjadi pecahlah ia kaca tadi.
Tu. Tamam? Ada lagi ke? Ada lagi. Kharrajtuhu fatakharraja. 'Allamtuhu fata'allama. Addabtuhu fata'addaba. Sahaltuhu fatasahala. Qawamtuhu fataqawama. Boleh? Atau orang panggil mutawa'ah fa'ala belakang. Tadi kita dapat dasar mutawa'ah fa'ala. Sini mutawa'ah fa'ala pula. Okey. Habis itu. Yang kedua, walit takallufi wa huwa mu'anatul fa'ili al-fi'la liyahsula. kata musannif walit takalluf. Apa makna takalluf? Kata musannif at-takalluf adalah mu'anatul fa'ili al-fi'la. Bersungguh mengambil berat oleh fa'il akan fi'il liyahsulahu untuk menghasilkan dia. Untuk menghasilkan ia mana? Ia fi'il. Liyahsula al-fi'lu. Ataupun kita boleh kata aslul fi'li. Boleh? Fadal. Nahwu tashajja'a Zaidun ay takallafa ash-shaja'ata wa 'anaha litahsula. Tashajja'a Zaidun, usaha beranilah oleh Zaid. Yang ni buat diri dia tu jadi berani. Dia tak berani lagi tapi dia dah usaha buat. Dia dah usaha buat, tu makna mu'anah. Kacau buat, usaha buat. Macam kita belajar ta'allama. Ta'allama ni ada makna takalluf, husul syai' ba'da syai'. Itu satu sudut. Satu sudut lain, dia tu tadi berusaha menjadikan diri dia tu belajar. Itu makna mu'anah, musannif nak sebut tu. Mengambil berat. Usaha timbul juga makna belajar dalam diri tu. Tu orang panggil mu'anah. Jelas tak? Makna tu lah dah tu. Tu lah dah. Bila kita usaha buat, dia hasil sikit-sikit. Salah syait fa syait. Faham tak? Dia tak hasil daf'ah wahidah. Jelas? Lepas tu dia kata, tashajja'a Zaidun. Usaha beranilah oleh Zaid itu. Macam mana berusaha buat berani. Bukan buat berani. Faham tak? Kalau buat berani tu hak tak ada. Boleh? Tu hak ni tashajja'a mana usaha buatlah oleh Zaid akan berani tu. Ay takallafa asy-syaja'ah wa 'anaha litahsula. Ay litahsula syuja'ah tu. Dan dia ulai buat, kacau buat juga sapalah hasil berani tu semua dia. Faham tak? Orang panggil takalluf. Banyaklah takalluf ni. Tasabbara, usaha sabar. Usaha sabar macam boleh puasa ni kan? Banyak ujian boleh puasa. Ujian kau tu, ujian kau ni, sabar kau tu, sabar ni. Kacau juga sabar. Tu orang panggil tasabbara. Boleh? Tabassara pula, usaha nampak. Itak tu, itak ni, siapa nampak? Tilik kau tu, tilik kau ni, siapa nampak? Tu orang panggil tabassara. Tahallama, usaha lembut. Mungkin orang itu backing. Tahallama Zaidun. Usaha lembut dah oleh Zaid tu tadi. Usahakan dirinya untuk jadi lembut. Untuk apa? Untuk jadi orang panggil haliman. Tu, fadal. Walittikhadhil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Untuk makna ittikhas. Boleh? Tu makna ittikhas, makna menjadikan. Yakni menjadikan oleh fa'il akan asal fi'il. Ini asal fi'il
apa berwazan tafa'ala ni lah. Fa'il mengambil ke asal fa'il menjadi maf'ul. Contoh kita kata apa? Tabannaitu Yusuf ay ittakhastuhu ibnan. Aku jadikan dia, aku pilih dia, aku mengambil dia menjadi anakku. Boleh? Tu. Apa lagi? Misalnya tak ada saya misalnya. Contoh lagi, tawassadtu yadi. Tawassadtu yadi. Boleh? Tawassadtu yadi maksudnya aku jadikan dia, aku buat dia jadi warna hitam. Ada? Ada kejap sungguh. Mungkin situasi dia duduk baki motor ke. Gitu. Fadal. وللدلالة على مجانبة الفعل. مجانبة الفعل. Menjauhi fa'il. Tunggu makna menjauhi fa'il. Menjauhi asal fa'il itulah. Contoh kita kata tazammama Zaidun ay janaba dhamma. Menjauhi perkara yang apa? Perkara yang buruk. Boleh? Itu tajannub. Tajannub maksudnya tinggalkan fa'il. Ad-dalalatu ala anna al-fa'ila ad-dalalah ala anna al-fa'ila qad taraka asla al-fi'li. Mungkin boleh tulis tu. Lid-dalalati ala anna al-fa'ila qad taraka asla al-fi'li. Contoh kita kata ta'athamtu ay taraktu al-ithma. Janabtu al-ithma. Gitu maknanya. Ada? Fadal. Walis-sayrurati. Sayrurah makna menjadi. Sar syai'u kadha. Fadal. Nahwu ta'ayyamatil mar'atu. Apa dia guna ta gitu salah tu. Nuskah dia guna ta marbutah. Dia tak boleh guna ta marbutah. Ta marbutah tak masuk pada fa'il. Dia kena guna ta'ul maftuh. Tu. Lagi pula ta'ul marbutah ni dia masuk kepada kalimah mu'rabah. Ta'ayyamat ni fa'il madhi mabni. Ada? Tak tahu ni. Betul lah situ. Malah jumpa dasar. Ni sah pula. Nahwu ta'ayyamatil mar'atu ay sarat ayyiman. Sarat ayyiman. Fadal. وللدلالة على حصول أصل الفعل مرة بعد أخرى. نحو تجرع زيد أي شرب جرعة بعد جرعة. Menunjuk kepada hasil lah asal fa'il itu tadi. Marratan ba'da marrah. Hasil so. Tajarru'a mana tegak lah, tegak minum. Satu tegak. Boleh? Walid talabi. Nahwu ta'ajjala syai'a ay talaba ajlatahu. Watabayyanahu ay talaba bayanahu. Dia kata walid talabi. Dia kata nahwu ta'ajjala syai'u ay talaba ajlatahu. Minta cepatnya perbuatan. Boleh? Minta cepatnya aslil fi'li. Boleh? Tu.
Wa tabayyanahu ay talaba bayanahu. Minta kan apa? Keterangannya dengan cara cepat. Boleh? Tu. Tak ada makna cepat. Sini tak ada makna cepat sebab dia nak talab saja. Habis setakat tu. Fadal. تفعل يتفعل تفعلا ومتفعلا فهو متفعل وذاك متفعل تفعل لا تتفعل متفعل متفعل صحيح تكسر يتكسر تكسرا ومتكسرا فهو متكسر وذاك متكسر تكسر تكسر لا تتكسر مضارع يتكسر تكسر لا تتكسر متكسر متكسر مضاعف تكرر يتكرر Takassara mana jadi pecah, menjadi pecah, terpecah. مضاعف تكرر يتكرر تكررا ومتكررا فهو متكرر وذاك متكرر تكرر لا تتكرر متكرر متكرر. Takarar mana boleh lah. Berulang oleh suatu bukan mengulangkan sesuatu. Dia beza dengan karrara. Jadi takarrara ni mutawi' kepada karrara lah. Karrartu syai'a fatakarrara. Aku mengulangkan Al-Quran, maka terulanglah Quran itu tadi. Menjadi berulang dia. Ada? Misalun wawiyun. Tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa dhaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Tawa'ada makna janji, buat janji buruk. Kalau daripada atas makna mutawa'ah janji buruk tu. Wa'adtuhu fatawa'ada wa'adtuhu fatawa'ada. Misalun ya'iyun tayassara yatayassaru tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa dhaka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun. Tayassara daripada mutawa'ah yassara. Yassartuhu fatayassara al-amru. Ajwafun wawiyun tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa dhaka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun. Misalun ajwafun ya'iyun tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyinan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa dhaka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Ini bermutawa'ah daripada fa'ala. Ay bayyantu al-mas'alata fatabayyanat al-mas'alatu. Mutawa'ah. Naqisun wawiyun ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa dhaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Naqisun Ta'adda, kalau nak kira makna dia banyak, kita boleh letak pada ta'adda ni. Tapi kalau kita ambil ahok mutawa'ah, kita katakan addaitu syai'a, maksudnya masalan ni benda addaitu syai'a, aku buat benda ni jadi lepas dia ni, aku melepaskan hak ni daripada hak ni. Addaitu syai'a fata'adda,
Kalau contoh kita ni ada lubang siapa sini. Tak, ni ada lubang siapa. Ada itu asyai'ah. Kelapa dia tak kena ni. Itah di sini. Faham tak? Ada itu macam kita lepas apa kat dia kalau sah kita lepas. Faham tak? Ada itu syai'ah fata'ad. Tu. Naqisun ya'iyun. تلقى يتلقى تلقيا ومتلقا فهو متلق وذاك متلقا تلقى لا تتلقى متلقا. Ini kita boleh pakai makna takalluf ataupun husul syai' ba'da makna syai' tadi. Boleh? Tafadhal. لفيف مفروق تولى يتولى توليا ومتولا فهو متول وذاك متولا تولى لا تتولى متولا. Tawalla boleh kita ambil makna ittikhas. Ittakhastuhu waliyan. لفيف مقرون تروى يتروى ترويا ومترون فهو مترو وذاك مترون تروى لا تتروى مترون. Betul? مهموز فاء تأدب يتأدب تأدبا ومتأدبا فهو متأدب وذاك متأدب تأدب لا تتأدب متأدب. Ini dengan makna mutawa'ah. Tarawa ni maknanya tenang hati. Tenangkan hati. Boleh? Mahmuzu ainin tara'ada yatara'adu tara'udan wa mutara'adan fahuwa mutara'idun wa dhaka mutara'adun tara'ad la tatara'ad mutara'adun. Mahmuzu lamin tasadda'a yatasadda'u tasaddu'an wa mutasadda'an fahuwa mutasaddi'un wa dhaka mutasadda'un tasadda' la tatasadda' mutasadda'un. Taradda' mana tenang, lembut. Taradda'a tadi. Radda'tuhu fataradda'a. Ra'atuhu fatara'ada. Gitu. Boleh juga kita nak dengan makna ittikhas ai ittakhastuhu ra'idan. Ittakhastuhu ra'idan. Aku jadikan dia tu ketua. Ittikhas. Boleh? Tasadda'a, setakat anda tahunya makna dia berkarat. Cuma nak masuk dengan makna-makna hak atas tu. Ada satu lagi makna berkarat ni lemah. Contoh dalam ayat tasadda'atil uqul. Tasadda'atil uqul. Gitu. Maknanya lemahlah oleh akal itu. Mungkin kita kata tasadda'a ni boleh dengan makna husulu aslil fi'li marratan ba'da ukhra. Mana menjadi semakin berkarat. Tasadda'a.
Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bukti sebentar. Wa ilmuhu wa atam.